ya imaze kuraza ndaza ku iradiyo maze kugenda ku iradiyo aravuga ati iyo nda ntawe tubona kandi urabona ko umwana yamaze ahubwo nyara kugenda ku iradiyo kuri hopitali barabe neza hama bace bakopera aba bagikuyeho cyamaze gupfa ndavuga ati ni izina rya Yesu Mana ibi ni biki none telefona mwarimu yarabikoze no kumusenyi ndamutelefona ndamubarira wese akamenya buhoro buhoro ambwira ngo genda nta na kimwe none agenda ku mpamvu arimo amasaha 9 y'umugoroba maze kugenda ndabona n'umudogiteri ndabimwereka uri n'igipande bati nta gipande uzogaruka kuwa mbere ko mbona utarembye cyane maze uzogende wigi gipande kuko dukopeye uri ijana ku ijana naye ntambuga ngira ngo inzira z'Imana ndataha maze kugera mu nzira n'amategeko mungu wa kabiri ndakimubara nyine cyagenda aravuga ati none ibyo byabaye gute navuga ati ntacyo numenya wawe kuko nyine ngiye ku iradiyo niko guca wa mbere ndazinduka ndagenda guhiga igipande barundi baranyarukiriza maze gushika ndababwira ikibazo barampa umurongo baranyarukiriza kugira nihute mvuge muri hopitali maze gusohoka bambaye igipande nk'ikijyanye umutima cyangwa usanga iyo radiyo itabona reka amahera ngende ku iradiyo kwa Bunyoni naho ndaha bose baravugana oya iradiyo ntabwo itabona aho nuko nyine bakubwiye ahubwo n'amahera ugomba wumva bavuga ati ayo muno wambwiye sawa iwe ntayo mahera y'itike na bitanu by'iradiyo bandanye urugendo nimuzure ijana nazibikije kugira ngo umwana ajya muri hopitali niko guca mwaremera arayama ndagenda ntabwo n'umudogiteri wo kwa Bunyoni ntarazi turamurindira maze kumurindira barampa inomero ndariha aravamo araza abambere baratangura barindira n'abakabiri n'abagatatu bamwe ndashikirwa ndinjira ndavuga ati aha naho Imana igeze byantiyama ntabwo nizoca ngenda ambandanya urugendo mbandanya ngenda niko kwinjira arampima niba ndamubwira ikibazo nashikiwe nagumye nkoko kugira ndabe iziwe ngumye aho ndarindira arapima ambwira ngo ndirakomeye umwana akomeye navuga ati none ibyo byagiye gute kandi hariya bambwira nuko bamwe ndayimubwira umwe muka ku radiyo mugiye ku mahera radiyo ntarapfuye ugasanga bakoresheje amakosa umuntu ubona nk'ubu kuba umwana bamukuyeho kandi abona kuko bamara gukotera yaba bihiye ntabwo bamusubizayo bamugukotera nawe uvuge nibyo bamara arampa izindi cyarire muganga asubirayo ntarasubira ku gipimo subiyeyo ambwira inda ntakibaye ambwira n'igitsina cy'umwana acyaramo n'ingano bwo gusura ingano byo gusubirayo nasubiyeyo namaze kumubyara mu nkomane amatima nawe mu ijuru byari tariki 8 z'umunani 2021 Imana niyo yantetuye imbere z'ikibondo bariko baratopeye amasezerano yasezerana Imana ishyaka ryo kumara nawe kifije kubera amasengeye n'abari basengeye aho isengesho nayo natambutse imbere y'Imana Imana impezagiye nzorishitsa bazanire hamwe abakozi b'Imana bo basengeye nabazaniye kugira bazora Anu n'umunezero w'agasengo Imana
nturengeje hama atakirekere ndavuga reka umufasha wanje abanza ashike hano nakoresha ububanguzi mu majambo make gusa. Haleluya, sengero ry'Imana. Aho usanzwe ubu ni umunezero. Jewe ijoro ryo ku munsi wa kabiri itariki 27 ryabaye ijoro rimbera umusozi nikoreye munini. Twebwe kuvuga amajambo make, twe twarafunguye umukenyezi wanje arambarira ati jewe numva ndiko ndaribwa ngaha, ati mugabo ntibishemeye. Twaragiye kuryama, nagiye kwikangura ariko araroha akome n'urupapu yapfuye, ariko ngiye kumunyiganza nta n'ijambo nariko yaranyishura, ariko ndamukoza yambwiye ati rimwe ati ntunkoreko. Hama niho je niyumvira nongeye kumunyiganza biranga, ariko akundi nyene biracarahora. Burya ncaja kuvyura ababanyi ba Samusoni n'abandi benshi, mvuyeyo bambwiye ati baraje. Ubwo nyene ngarutse ngiye kumuraba yambwiye ati kimwe jewe umbabarire ku bintu nagukoreye vyose. N'iryo joro rya saa 9 umufasha ubwo nyene acaragorora amaboko n'amaguru, amaso acaramiruka aragenda. Aho rero aje gushimira Imana, yarahabaye, narabonye ukuboko kwayo, kuko wowe ndamubwiye ati abivuge ibyabaye ntavyatsi. Kubera yagiye kwikangura igisagara cyose cyasakambutse, ababaza ati mbega ibi bintu n'ibiki, ahandi nihe? Imana rero yarakoze, naracabaza abakozi b'Imana nabo bari kure, abamuje n'abatuma narashoboye kuronka ku matelefone ba pasiteri ba mwarimu, ariko satani acaragira intuze ayandi matelefone y'abantu abakozi b'Imana acarayugara. Aho rero ni mumpere mashi Imana kuko yaranabaye. Zitaha zine namaze kubona ko namaze gufakara sigaranye abana n'umwe, ariko Imana kubera ibikorwa tuyikorera yarantabaye, irongera irantwenza. Niyo muntu afite agasengo nk'aka gushinga inahe kwanje no gushima Imana kwanje kugarukiye ngaho.